present here. I'm very thankful to Sir Rupal Rohan and other crew members to giving me this opportunity to stand here. I'm contestant number 1. My name is Neha Rai. I am from Soromadhigola. My hobbies are listening music and traveling. My aim in life is to become an Indian Navy. Thank you. Next up we have contestant number 2, Monica Teropi. Pardon, saya mau yang sibuk lah. Apa yang saya pilih ada yang sibuk lama lang TV kon Indian punya berisi power terdiri so long aja long TV kon razi seperti Indian ini. Alam kita tahu room side bola pen kila arado ang naghon sa taon may nilihin pen arni kang sama kardom may pachiring no kardom. Nililay Sami, Monica Teronti, nili contestant number 3, nili mahan kithe lapen kithe kidina din ke opportune hong lang hundar thang chuara. Nili Charlie Bowman ding lake pre-EC, Don Bosco Higher Secondary School, Hironia lang si Charlie Bow. Nili apor ke jara hotiklen, nili ni hang saya ke lundir parju lapen mir ke mate gardening hello. Nili kalo ke manglati inut mirsen lo ke thana bank ye. Lapen ke jutsi nili apiro pinto patir pi pon thilang pi ove kini akataya tumapha alahi tomni tumapha lapusa our sai kini ki pon hai kapot lan nili ti pachini kani kolo kardo. Ini alam ke incognito Cardo.
Don Bosco Higher Secondary School, Caroline. I nominated myself as a candidate of Miss JEC 2023 because according to me, life is not a struggle, but it is an opportunity to prove your strength. So here I am with a better version of myself. Talking about my hobbies, I'm very fond of gardening and spending time with my family. My aim in life is to become a doctor. Thank you. Pardon, table ng Sibuanga. A very good morning, everyone. My name is Teresa Topipi. I read in Grade Business High School, LMP. I am contestant number 7. Talking about my hobbies are playing football, singing, dancing, Hello everyone! In Pardon! I am contestant number 9. My name is Alicia Disopi. And I am from beautiful place called Bologna, Cardilong, Sopi. Now I'm pursuing my PDC first semester at Rosana College. And talking about my hobbies are singing, dancing, and cheerleading. I want to become an independent woman. Today I am proudly standing in front of the thousands of people. With the courageous and confident to win this title. Thank you. Pardon, Tembong Lang Sibuanga. First of all, a very good evening, respected judges, and to everyone present here. My name is Sinkiro Hampi. I am from a very beautiful place, which is Jengha. And my hobby are listening music, dancing, and gardening. And my aim in life
Hello and Cardon Simons, welcome. First of all, before I started myself introduction, I would like to give a very big thankful to the organizer for giving me such a huge platform to showcase my talent in front of all the this person. So respected jury members and dignitaries person present here. I am contestant number 12 and my name is Rijukat Sophie. I am from a very beautiful place called Dengha Jaramukam Western Law. And I'm currently pursuing my education here in KTP, near activity. Talking about my hobbies including listening music, watching movies, and educating my heart of 12 people. And I really want to be a modeler. So I have to be a modeler in my life. The last, but not the least, try yourself and curiosity. So I will be a trusted person to people. So I'm standing here tonight. Thank you so much and happy birthday to you all. Pardon? Operasi kata kami ini pusat-pusat semua itu mengangkat ini dan ini konsentrasi habar itu yang aja baru bertiga. Pardon? Jutaan kilo kira sih, ramai kilo kira sih, lebih dari kilo kira sih. Ini kan sembilan kilo hansi, ini kilo hampa habar dari kita lebih dari kita saya kita lebih ini kan kita lebih lupakan sih dari ke air hostess. Thank you, Pardon. Next up we have contestant number 14, Tina Teropi, followed by contestant number 15, Christina Lee. Cardon, terima kasih banyak. Jutaan hello, hey garage, lame hello, hey atake. Lapuson si, apran si, laban so, ingin kongkere si, Dengha Habar Karbi Saling so, Roma de Amaylo, Pater Bibon, Mai Puak Ehay, Lamen, Kong Chundang, Lamen, Krusay Ko, Krusay Pi, Manpeng Kedo, Akehay Pia Tundoan, Lamen, Paya Puron, Ko Puron Pensenglo, Kating Hon Porte Indir Pensenglo, Lord Sutipo, Lord Sutipi Atundoan ang kata, Nilihin Pen, Laban so, Ingin Kongkere si, Habar Karbi Saling so, Roma de Nito sa Cardon at Pater Rico, Cardon! Carlo, nilihin sa amin tinateron pi, pinilahat sino kasi mga kamalong nakasapatidun. Lakaw, kay laki, Craigly, Labe, Nili, mahang kete, mate, Nili, Kevin, Nirong Amerika ke, Salangkit, Harvehidi, Labe, Nili, Sarlibong laki, BA, Ketomang, Nili, Sarlibong lo, Labe, Nili, Nikayo, Keteman, Kihana, Saya, Kekan, Artan, Kihi, Labe, Kusumara, Umhano, Ketan, Sistem, Nili, Hampi, Labe, Kusulan, Nili, Nikayo, Ihepe, Nili, Kena, Labe, Indo, Rati, Kasipakalan, Nili, Sopi, Labe, Mo, Jongsi, Nili, Kaya, no, Mesen, Rote, Indo, Nili, Kichun, Mate, Mesen, Abang, Kisi, Nili, Mantondo, Labuan, Kasi, Nili, Lamke, Indo, Niko, Kasi, Dahil na sa tongdun from Sakia Tunta, Labanso, hindi kong kiyapres then power karbi sumin so ronga de alo ni isang din pen na ito labanso dati kasi
Next up we have contestant number 18, Sarah Lee, followed by contestant number 19, Suhana Pro. Cardon Simbolan Suwaka. Kiting si Kadana si Tongkol Kitikiti, Latin Markito, Amanti Amanto, Atong Latin, Latin Social tayo ang isa Tongkol Laran Tumakbal, Dilihin Pinaniyan sa Cardon Pajipolo, Cardon. Dinipaya ka, Chris Rickett, kasi pati ang mga pisa ni Sarah Lee, Latin Niliwang, Nilang Hari Hipet. Dilihin niya ang side, Latin Loser Karsu, Loser Nito, Latin Nilihin ang kapasarap ko nililin happy. Latin ang mga pinsami, ikaw ang pimen, Kariyas ng buwa pasok, dilisami, buti tumpin, Misia ang Loser Pichong Manchis nililin. Ijusi, Lili, Hipet, Pasilikan Tugo, Josi, ang mga pinsami, kumani ang mga Ipoy, mati, ipoy kisung teken, do bolo tente, alam itu mahani di puji, nyantum sami, apa yang putih sami, ni wari lapen, dos ipoy kesana sepen, dos nyantum boleh deh bolo tente, try dite, lalu ni lu boleh, kardo. Cardon Simbong Lens Club. A very good evening to the respected judges and to one and all present here. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Suhana Propi and I'm from LMP Tarwihidi. During my free time, I enjoy singing, dancing and listening to music. And as for me, every one of us should believe in ourselves because believing in ourselves can make us achieve our goal. Thank you. Have a joyful evening to you all. Contestant number 5, Divya TikTok City. Contestant number 6, Sarah Purapi. Contestant number 7, Jirina City. Contestant number 8, Luke Rampi. Contestant number 9, Alicia Bisopi. Contestant number 10, King Rampi.
feeling ng pilong sila yung pati dulu. Suro laki hati na nila po seorang terjupot. Dilihan natin na laki. Sutan jupat matilamit. Kecil hong hansin niladaan na kasipati dulu. Nang likay mo kita ko pilong. Suro laki hati na nilipan ba seorang hindi terjupot po. Nilikay hong kimalak hindi inut mesen lokit hama bang sisi kimakan. Nang likay na terjupot ko lang. Ilitong Karbiang Lorong Education System Kapamiji Pangkuti Piasai Sikite Yang Kacari Yang Kapaprang Tunjia Pang Ilitong Kupi Piasai Sikite Yang Jinang Nangri Kamathat Yang Ganding Tumanang Kampachinita Ilitung Jutang jubala painting day sumpot kaching hon pen ke pacham kon ka son thak thak si ilitung lokacharli na thola ang se aprang paprang gunahela arta ki jum pen pingan ki do piso ki en mate rakya hono lakai pen sinu aisa do purakan ke ilitung lokacharli na thola ang se aprang paprang gun thek ko pisi lan silang ki patini thek chalo Dia ikan education abang buji gina kami itu education system mati itu kerja dia nara lahong lama bang di itu dalam ke ini tu education system itu education system kalau di sekolah lah mesti kami college lah mesti kami ini tu biasa ini itu kerja kai mati ini tukar biara na ang susay ka cik tulong kay Japan ko PPSI sinang di ka matapon pen kita information. Misen lokit hama bang pua bang pido nangji. Coba ma? Karya. Nangit mana tadi poniran pira bodo. Henisi alam to takali, rongi silang to takali, kirpe adalah nangar jipo. Kirpe hadalong nang hal kumma abang tu maka abang istilah kan Nilipat. Akhirnya nilipat lo nanti bercari dia apa? Alam ni cepat tu pegang lo. Pardon. non lakukan kecepatan di nangkek lang ke untuk piklan alima kala di do piklan dasi ala tum kita me kecepatan uji bangke ni ani han pikalo kita me hari dah ada kosong sisi tuan po kosong seraknya no kerja pangkai po kosong untuk piklan dasi ala tum makan kosong si mari kupiah beses kiti kan si nali ada Muning lapusan na seperti lo, kepawan di paneli, message dipilih. Encouragement. Curo lagi hai, nang nilipan lapusan na alam ke nakar jutega pot, lan moy lagi. Ini tu, Mr. Mate Miss Jet kewaya nang seperti itu, nang di pulau de, ini tu, Jomsi ini tu kalau tunting mati kita tunting pulau te ini tu muafid pusi tabe lagi muafid pusi tabe lagi intong nang nilo intong pulau te ini tu Karbi, mati, pindeng support, mati, Jet kewaya, mati, Mr. Jet kewaya, kasi petita, judun edat po, lasi lalang, mati bang, si Jampang Kilo Kardong. Ini jung, ini tang pindeng support, kupi ako si tingkan tenang solo. Suro lo nang ini kalas puso na lang kinakar di balapot. Ini tung pindeng support kasing tangan solo lagi. Ini tuh ang susi dapat ditangkap langsung bahwa nanti
pati non malong kumipot si kacil humor na to, lapen kumipot si kinang sok na. May English kan tanong ba? Mikha na lang kasi itong nang madaki, mikha na lang ki, kasi nung mati, kacirin matayo, kasi nanggi mikha na lang yan, nang kamit mo. Lasi non malong, kini tung malong raji kacil hangin kilalo, at higit itong karbiat kay kaaplang ledunan ko, kapit, kadong kami at higit sila ni naraji, sipatipin sila ni at kahaylo ledun mo pen, agad ko yung ledun mo nula sinitong aming, Raja kecepatan si Jumpit lo, lapen tenang anak tuh kila lapen datang ke ini kalau si tambi ini tuh malu aja hebat tuh kan dalam je itu raja kecepatan lo negatif image tuh kok, mana ibu duntok persoalan duntok lapen kupian nih lo raja kecepatan. Ladak raja cepat dan gunakan lo begitu. Mungkin do langkah do pick question do pick di lasi lasu that image public that Japan kopi yang bisa sedang diberikan itu. Sure, itu ada seorang kena berjuang. Non malong mungkin itu tapi nak itu negativity kamat hal dan itu raja cepat apa. Kalau kami itu dah sangat hati dan siapa yang itu ada Superior Vedaji Aphan itu kaki kami aphan kondom nanti, tapi itu raji cepat ini kami itu aphan nahu. Lapen mungkin itu negativity kamu hal lagi. Jok cipilo akhirnya lagi ini itu karya kehanci asli itu si mana tu lagi kaya pun kita tu kita cipilo itu. Tapi itu karya kaya aphan kadang cepat itu orang negativity macam tu dia sih kini. Pilkhelong ada kalau tu munit ahok pet ahok macam karakter ke, hari dengan long tangsa dulu, jakong dulu, lapen anong asam cetang putang ke, lapon kong auto dulu putang ke lahan si ahok pet karakter macam ahok si iklan di cetang. Lahan sini beri, sini beri lahan ke, lasi jakong tangka lapen tim mate nongkang jumesen lo lakit homang ho tangka jakong lapen nongkang jumesen lakit homang puro pa mo kani panakinang ike lapen kupye ko sekali panakinang sila pantili ba Jerome sir, nang inilipang lasang question mate lamke si Renagar Jiponopod aprang sinili kapasiniyang tungake पैसा मते तंका है नो अथे मुनी ना तुमके पैसा ले आवे दे आता के मैं तमे तुमसे लापेन पैसा जोड़ने मत तंका जोड़ने मुनी तुम आजाद कुछ तमे के हो लाते मिली भागा देंगे तंका पे ना जोड़ने आता था सिचेल से मते हेलो देखा थे लापेन बेचे ना थे मिली लाते मिली के तंका हेलो किनंती Pilih jom kerja akhir kan kosong seperti tang tekok. Thank you Miss. Aku nak silakan jawab. Itu kerja akhir. Pasti tang lagi ini tang lam. Ini tang lam, ini tang tindeng sumbat peno. Lapen nonton jet kibai lahai ki. Isi pasti tang kona sono aki. Pinakan suri ami kunci yang guna dolo. Ini kan tindeng sumpot no kilon kikan kuno. Lakukan tenda isi asai lote itu tindeng sumpot si tang konpot. Bilang dengan kerja hai kosong si pasti tang ko. Hey, kapag tang. Last
pining semua dari related ang lo ati. Ini thai, ini lang kunon, jat kunon. Lapen ang siya thai lo jati putai ini pining semua pabiran nilo lang kunon, jat kunon. Meninon ko tadi ki modern o English Hindi kunon Hindi o. Kita akar pinon something sumara tumki laan lam dir kunon jat kunon theke lahai kisar tumen ini tum cari junang ko lapuan susi konbong ko ini tum. Thank you. Yang pesan lo, pardon, email sami tina terenti. Nanti खाना पर जुड़ेलाम तिलेला पड़ेलो, इदी तुम कर बिया तिलेते, तेसर भी, इदी तो बोले के थाप पीछे about ही को बात लो. Audience akan isisuning rethe la pohelo nangli tunjong se answer bang thantum ikdet polote ge nangli tungge pahai dun det po lapen alangli tung hai det tu sitami tangka bang ge tha kang ge ba didi lasia asap so for bidun test nang answer la thai ba nangli than direct question ar jlo nangli kai long na ko lo Sure, Ate hyping ang ni lapusan alam kinang support. Kado kabe panta kardom utot kardom ng pajarilo. Ni kaya lang ni bihek pen kenang laki ingon rate katipat lang aning sapi mate ingot mesa na bang kisi nili kenang Raji ka cepat lang ken idi tungkan kupitial le lo Raja kasi paglanten laki ali kupang ke labang ikutang ke kedelo bonsi kami Raja pensi non ke munira kai laki Raja kasi paglanten si ilikum jitang juga lamet mate kaya pag kipon aprang kipon si mate aprang pon bom laki Raja kasi paglang kirikinang so Soloma, itu Raji ka cepat lang pende tutang jabal thanan soloma, nang kan ke thana ande age loma, तो नीली खाना खान उसमें नीली राजे का चुपक लंग पे नॉन कोई की निया तुम खान अपरांग आंग से के जापन जी मते साथी सब को कई को तुम खान अंश तबे नीली रंग से अनिल का पकड़ मते हम पकड़ खान से नीली राजे का चुपक लंग के क्या Lara stage ke the, lapen Lara rakyat kalau nang lidat nang seperti itu ke, komat ni ke doji bodi nang lining ke the, kasi komat lah. Semua na pesona alam ke nili kana karsi kanapon, kasi nilining kita lapen nili juru laki nili mitang, ate nili ladak onggong arat sama tengo, nili mitang confidence lapen nilining ke hang pensi nili ladak arja bro. Juru. Nang li, abang su seperti lo, nang li, nang seperti itu, kopi apa lo? Juru, lasi nili ladak so, ajutan lo na seperti itu ke lapuan lo, nilining ke hang pen. Mati, ladak onggong arat tengo, nili confidence pen karja ponsi, lapen nili semi mo prang lang so si kiren kuji kai lo semi non son onggong arat lo semi nili me semi kito kita uji pansi nili dak seperti itu. Saya tukil dengan kekangin ni. Contestant number 19.
Second runners-up kay po na bang chairman ng itong sinigma? Second runners-up matitort kay po na bang sila kay? Contested number 18 na ba silang konfito? Basak Obani Festival of Cooking alam kita sudah masuk ke Fajir Tongko. Kali ini sudah dijaga sama-sama. Sampai di sini ada saudara sama-sama. Sami, apun bit ajak cocok di bersami lagi. Contestant number 15. Sama-sama Ubani Banda ke Pelati yang punya jatah kepada Joko. Alah dari Bapsi Kapal dari sini. Let it go. Let it go. I have a little.